Biishopu nagira ngu emyanya nyingi eyagiremu ebyapa bya nguuto byibirwe ebyabire biteirweho n'ekigendererwa ekyokurwanisa za butando. Nashoborra ngu ebyapa bya nguuto ebyateirweho ebirukwebembera okutwara hanju ya Biishopu omuri Bujumbura Hoima West City Division omuri Hoima byona bikeibwa obwo. Biishopu kirabo eki kizibu nakijumirira hari abo abarukuronda ebyoma ebya scrapo arukushoborra ngu abantu bo barukushisha ebyapa bya nguuto ekirukureetera butando zayiyongera omu kicweka ekyo ahabwa abarukose enguuto kubura obwo kureberaho. Nashaba ab'ebyokwerinda okujandura ogwo wena ari enyuma y'ekikorwa eki ekyokwiba ebyapa bya nguuto. Nkasasa muno nkakwata fotopoto nyaraba mu kibira kino kya Kibale akaba arimu road signs zikwalika humps manya kiki byona okurora poles zonka. What is happening? Ninagiraga problem eri yetu hano local. Sisi kukwagambira ati polisi kujja kwongeramu amaani yagamba otyo kakwana batwongeraho ebyapa tabe otabu kwetu ngiye kwesanga kikusana kiri national wide. Biishopu ebi abigambire obwabeire natongoza omukoro ogw'okwombeka ekyombeko ekyakanye n'emwe eky'ebyobwegyese omu rurembo orwa Hoima hari Catholic Diocese hambuga nkuru zayo omuri Bujumbura omu rurembo rwa Hoima. Nitwetaaga obusagiki bwa gavumenti hamu bw'abantu ab'omutima mulungi nkainwe tukusaba busaba Mukama ayongera abantu ab'omutima mulungi nkainwe mwongere kutukwatiraho n'okuyimukya enyikara y'abantu murukwebembera. Dr. Patrick Mwesigwa Isingoma oguno mnyishenjo arukukikirira abantu bishaze lya Hoima City East Division abase kushoborra ku abarukwiba ebyapa bya nguuto n'abantu abine emitima mbi kandi yashaba polisi okorogwayo ahari yabo. It is evil and we condemn it in the highest level possible. It is evil, it is counterproductive. It shows that in our society we still have people who are so evil in mind, who are so backward. Omnyishinjero Isingoma abasize kwombeka ekyombeko ekirukwija kuhwera aba Hoima na diocese yabo okuhereza ebicweke bibetoreire kurungi kandi obwo barukutekaho ofisi ey'ebyobwegyese hamwe na ofisi ya Vicar General tireho ofisi ezindi. Imbirikira bulomwa kwa abihulire abyetwalire nti tufube kurura nti our faith, our love of God, our love of the community is supported by our actions. Abaturage ba ururembo orwa Hoima borekereho kwatwa okuhango ahabwo kwibwa kw'ebyapa bya nguuto ari abo abarukusherura za scrapu ekiresire butandu okweyongera. Kibwira muno hari abantu abakwiba obupande obwa muhanda obwa kwinga abadriver abambinga injoga rugendo kururango hari yahika asapoze wake ya speed oba suppose kubine mutendera biho obupande obona bagwibire bagumara mihanda so nuko mutwe kujyana yo nevuga atamanyire kikiro maiso na malira atomeire abantu. Banyuma y'ebyo Badru Mugabi eriyentu mwayo mwembezi wihanga omuri Hoima City abase kushoborra ngu entebekanisa ziruho gavumenti okureta polisi ahari burugomborora okurebeka ngu bahweraho kurwanisa enkozi z'ebibi omu kicweka ahari yabo obwo twariremu nabo abarukwiba ebyapa ebya nguuto. Abebembezi ba diocese eno bakatuhereza ekyombeko kurundi plot herumu ekyombeko kutekaho police station. Twasaba IGP Nkuuto City Security Committee kurantingu tukingwiro police station hako police station yo ebankotoho kandi na IGP yakiriza hati tulindirire kutuletera abasirikali kutuha abasirikali abagenda koni bayije kwikara mu kyombeko kino niko ebyo kwerinda mu Bujumbura ha diocese no mu ward yona kube kweyongeze igweho niko tumaleho abasuma bakwiba ebintu nka furniture abakwiba nka signposts. Ahabwa tayari West agaga kushakirwa gadi ashaba.